its house graduates. Amos Bignani. Ole kan channel lo thlir tu te zong in zawa in chi bai le vek ole hei Amosa chu Paul som pani helaya senior anti Paul som pani pass alo ni ve tereng maya high school an han pass zo hian Paul som pani an han pass hian an graduation ceremony hi an lom ro pui theile a veina po hian an skula nu le pa te chendwal tha te le chung khat leina tam tak soma an kal ho na chin kan valom pui ve na kan lo thlir ho don ani high school graduate win ceremony nia kan nei ve de maya va han zoi em bibi po kal ve chak le me ubula ti khan be kong shen shel le don ti na mi khai de ti tu nge vanal ve pani ni ti om le mal na lutuk or tur ni mo in chen lo na lutuk ale yer ma chan lukhum khan ti chin te le semti sar khan da der chin te khomai tiam turang de nge kha awai kha khoyang yom tur in vordon mo cha about de don mi kan zon de dun le bye bye o bai pui khai mo ta son so bai ya kal to don biscuit ne la du ne ole bye bye oh bye pui all the best nang mai ma sabera konfi tokin ron chak zan don ni chutro biscuit po graduation akal ve don na intina na samai uzo parina khuya ban don ole hei Fairfield Ward High School Amosa school chu kan ron thlenga an high school a hian kan shalar Macrin musician lar tak John Mayer te polo lu china tin professional wrestler ni chin Matt Morgan te pon lo lu to chin ani le midang tam tak milar tam tak te pon lo lu chuak to ni ole hei kan kal ma le a parking te chan lo kan hlawa chu wang chuan ma taka kan kal hei atam jok chun da thleng lawang ti tur vela an school chu kan thleng pheya voina hianin an school chunga ni lovin an soccer te football te khami ground anin khel chin twala khanin he function ceremony hi graduation ceremony hi an nei don ani so ta son local chuak chana hei nu le pa le an Thiante kan shwai te po hei kan thleng cheu to a zo pari po na Thiante shwaya hei zo pari po Nicole ale ana ya zo pari po na Thiante shwaya thank you ti hanin hei so an chuak chana so ma so mo sa san dumaron hadona so kwai ta ho ya house te kan kala ran basha he lama hian an school koi ran dinga hei an zai dona an school zai pol ani ber mai chu ti chuan hei an ti pui mup hle a an lo sun thin hle a vein ni a hianin ram shang stage shanga an chung te an chendwal tha te so min hetiang hun hi nu le pa ten an mang thin ani hei an ron kal chuak chan tangwa lama an zirtir tu ten ron chuaka tin avar ha tang son no pang zirlai an nia student house pathuma in chenin Amosa hi atop bera avar asen adum an ron kalanga Amosa ti house chu atop bera adum hain ron kal don ani so tan school chung lampang tang son kan huang son an school chung so building pol akati enge brick color khamiron lang khania an school hi nge a pher phei zong in an sa a chong sang u tin an salawa an school chunga sonin tennis court te basketball court te swimming pool te engkim khaleng vekani classroom le library shang office ti chawvel ba ka chuan hei white team in an ron man ron shwaya house masaberin ti chuan ti han ron kal phei wa mai ni ti han live stream in an puchwak boka mun shang khovel ram shang chang lawen Turin Amosa po ani ten Italy tangin tuna hian live in an lawen meka Mizoram ta ni ro chuan jing lampang zan lai pel dar thum vel ani wangin api ten an lawen thei lawani
chuan Amosa ron kal ve don me ka so adum habiti manoma kung e katibaw eso kamu Amos yeah Amos 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 yes Katie khu ta khwan Amosa le zo pari chanu nu kedi nu po in afanu au na same khu korpol jal ha tlan le cha khu ni mai ni chu le pa ten an fa ten chuang tak zet ani vein chu an hring nu na ni poimo takani a khu an him hle Amosa po anui var reng me a high school hun hlim om ber kan ti chin hring nu na chuan ril ru thaven lai le hlim taka kan min lai hunte an man zon ani ania tin college kal tura an malam hun thira me lung poimo takan phun ani awangin vein hi mitinin kan ngai poimo in an mang ul sun thei hle ani Thiante fel fai he mai he Amosa te house adum ho hi Fitz house nia Fitz house hi ama sabera kal turan nia tin Amosa hi ama sabera pumpuya an ko chwa ani don awangin khu asir bera thuturin ama bera khwan ti khwan an thutirani ole tuna chuan hei ceremony channa hanlo nei don to a kan zawa in kan handinga kan thleng hnem to in kan thleng kim tlang to viawin alanga I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which Amosa thutna sir lama hian hei an school choir an zai mek boka national anthem an samek ani As such, we would like to thank every student, family, and friend that helped us get here. an school atanga mi poimo sang le an principal ten tu soina ten ne ya tin student lama tangin mi pathumin thun soi boka chungte chu kan tilang vek lawanga arei lutuk don awangin ti chuan khu karon ti lan lok du chu an lukhum khu kan hunga khung khu no pangten an duang takin an cheimoi thina an college kalna turte emo engtin tin emo an mani du zong khan ti khwan an cheirang thina ni ole tuna chuan an principal thu soi toite ngai thak pa hian an lukhum moi takte khu han en phei ve shim lokang u Dear class of 2024, you will always hold a special place in my heart. I'm immensely proud of your accomplishments and your incredible individuals that you have become. Serving as your principal has been a true pleasure that I will hold in my heart. Thank you for the countless and wonderful memories that we've shared together, and congratulations on your achievements and best of luck to a bright future. Graduates. Most deserving recognition of this outstanding accomplishment. ole tuna chuan student ten diploma dong to dona hei Amosa han ko chuak masaber dona tuna hian felfai takin alainin Amosa masabera dingin anin zui pheile me kani stage lama It is my honor to introduce you to the Fitz House graduates. Amos Bignani. hetia stage changa an chukhatsa hi photographer in thla lo lak sakal zera ni kan hmang hian Nathan Nunes. Anastasia Rivera. Katie Williams. Let's go, Katie! Jacqueline Kelly. ole ti hian house shang kan hmang hian a sen avar ti khan an sem chho mopa an zawa ya an thatnem em awangin an wa hiang karon tilang don lawa heti hian atlang pui karon tilang zuai ani
Despina Palmindis. Bailey Lawm. Anderson. Huh? Your friend's probably here. Charles Anderson. Ole tu da chuan he an graduation ceremony kharnan an koi ten han zai le a ti hian graduate hawin an lukhum te an ron voranga an lukhum an vor lai kan hlim taka kan aulai te kan ron ti lan zoa an ma ni no pang ho po tur hian ground na kan suk thadon ani. Graduates, please move your tassels from right to left. And one more time, the award way. Ole tu na chuan ground lama suk thla in kan fa te thalak pui na te le an chan ti ne na thalak ho sak na te nein hun kan zuk mang thadon ani. So proud of you. You find your hat? Very good. Take a picture with What mom. is it? Gives your name. Ilukum kai kum le donem. Ilukum nen kha thla pe khatan min lak pui la. Oh, hen ma hian Amosa chan panu in Amosa Lawm pui ve mek boka abulading coach sen ha hi Chrisa a chan padu takania hi anu ni. Congrats, Chris! Chris, will you come over? Go get a picture with Jake and then, but will you come over and get a picture with Grandma? But you gotta go all the way over there. She's at the car. You just walk on the feet. You did it. You got it. You walked across the stage. Ole ini an graduation ceremony zo a hetia cigar han inzuk tir hi an tradition lar tak pakhat te zinga mi nia tuna po hian kan mu mek angin hei Chris pa hianin cigar aron pa ya afapatan le Amosa tan aron pai sak thap meya keini high school graduate fapa voi khat kan nei na nia hei kan la sheve ngai lawa ti chuanin an mani hi zia zungai lo shim shim an nia a champa po hi soccer player thawania sportsman an ni ve ve a Amosa phei chuanin au an pahni hian an zungai lo shim shima amaro chu tun ma native american hoin 19th century changa an lo chin than to ni wangin voine hian azungai lo poin an pet fur chaudona khongai takin clear tu te poin min lo sha thiamna kan nge na chalai te hetiang zuk lampang kan ron ti mu na lamani lo ti kha khongai takin min lo sha thiam sakula an tradition an ti nge nge ang ani wangin le a me pa in voine ang hian an nu le pa ten an nuna high school ten hanzawa shingnun ni china kan soi to ngin mel lungpoi mo tak rabi an kai chhauna ani wangin an puitlin to na an maturity entina ani te antia chuwang chuanin he an pet fer fur me ni khongai takin min lo sha thiam don nia Into. erwa ta sau par khoi chei mu Congrats! Nice! Lukhum sen khum hi Amosa chan pakom nge Chris Murphy nia ani po hi a football soccer khel puyani tin asirami hi rugby player ani thunga taishona Amosa chan pa tha thawnia khai hei va inchu an limtlang hle mai an nu le pa te phalna thlapin ti hian an han pet ve mai mai ni hi blue chu te nia hei Amosa Chris a kowa Chris ani china kan mu to kha hei anni ho hi income nasa annia an chan ho hin tam khopa nakina Amosa graduation kan lomna te po kan next video kan ron tilanga kan ina te alomna an ron kal homa
o hen pa te pon an phurpui khop maya thlatian han lak saka ti chuan vai khat che in graduate lom le hlim takin hmang ro an ti don ani pa hian Hi, Nicole. Katie Williams. Hi. Congrats. Can we get a picture, Katie? Where's Matt? Hey, Abby. Congratulations. Thank you so much. o kan video danga te po kan hu fau chin to angin zo pari hian na u classmate ho hi a kom tel veka u nen chanan in chomani chu a me pa in chu wang chuan vo in ne hian zo pari Thiante high school graduate an tamani hei a bulading ho hi Paul som patni zo pari senior te amni hlomani Ano ami te mi u graduation chu. o hemi te pani Amosa junior te Amosa ngai sang em tu ten ni It's for senior next year. Next year, exactly. Bye. Yeah, we need to. Congratulations. Thank you. Yeah. You want one in? We're good. Let's take a flag. o kumli chung Paul kwa changa Paul som patni hi high school antia hei high school an man top na berni an school ania college shang an lu to dona ti han an in chender dona an in ngai hlom hle ani Are you inhaling it? Well, it hurts. Bro, he's been inhaling this. I was Murph saw him, but I don't think he saw him. o an in chender to don boka he in ngai hlom hle Amosa pun a bai top le thei hlom lawani a Thiante hi Bye Zavem. o Amosa na Thiante hawan bai zo via wa he ka chan nu le afa te ka muhlau meya afanu hi shami Amosa classmate ani a he thla an han la du na tin an nu fa le ke ni nu fa thla kan han le ve le bokani Hey, man, it's not over though. We got Twin Peak tomorrow. Gotta get some time on the boat, man. Better see y'all. Tomorrow, baby. We're taking big strangers out for 4 hours. A guy named Sigmund Freud said sometimes a cigar is just a cigar. Vidi, you want one? Yeah, we gotta flip that out, yo. You gotta go, right? Yeah. All right, let's go. Good. Amosa high school and school of man top mandi ber chu kan lo thleng ta lung len thak don hle mai Bye, guys. Enjoy the night. Hey, good, all right? Baya. Vain experience so avaro pi ven fanuam ve tro. Masabera khan rong kal le ngala tro. Ali chete pan lo en se kha. Oh, life in Bravo Amosa ranti lai lai kha. ole tuna chuan hei an school kan lo chwa san ta tak taka Amosa ni top ni ber high school a tuna chuan chu ei Turin kan chung kwa in restaurant lampang kan pan don ani Ani le baya kan lo va kalang khalang car park. Street mo ke ni headlight parking ason. Ole bye see you. Send you the address. Is the Lego coming? o hei restaurant parking kan lo thleng rual cha me Amosa nen zo pari lo la thleng lo de ba Yeah.
Most important thing. Thank you. Oh hey chu ei Turin kan chu to a zo pari po mania in khalani wangin tle min ron thleng tlai dewa he ron thleng fel ve chi ani parpui Who's that? CJ? you graduation chu nuam mi tem CJ, that is so fun. oh ti hian pa in thlate an lak saka ti chuanin lim taka chok an ei ho no in lama hongzai kan rel don ta he zan in chu mi khwal kan nei nual dona Amosa graduation ron Lawm Turin kan Thiante stage chang le Mizoram atang ten an ron thleng don ani an yo beite ina kai mudon ya ole upo kal che oh hey Pinky te Amy ten ron thleng dona po na kan mak don ani zandar som pakhat pe don chau tawa ro kong khari kan hong sok anga kan mi khwal dom tak Amosa graduation ron Lawm Tura ron kalte hi hei Amy te nu fa Pennsylvania changin ani tin a u nu pui Freddie nu pui Pinky le Faith ai zol din tharwenga tanga ron jin mek te an ron shwai tel ngal boka kan lom hle mai som pakhat pel la man ron thim lu ta an mel pa mu thei lo ron thim lut oi an cha lut tuk nakina in chunga kan la leng ti han hey Amosa panaron grita anu Pinky te Faith te achanu Faith kha se bairo le en se baito mo chuan Lorenzo kha in khuta inu Irene te nei mu khaila shem Lorenzo say hi to Amos yes se baia fere chuan khong ya u Vince there is Vince go say hi yeah kan nau te nom thenge kan Thiante kan nau te kan fa te Faith te Lorenzo te Vince te Biden's creating stays there, so it's why. Yeah. Amosa khan in room tura lo shwa yang cheu boya te khan han chau la light khamo boya apo nga yang achan chu ka on sa I've got 15 villa. Pardon. he zo pari lo ho cha anu te chi bai don hi anu Pinky han chi bai phot la hi anu Amy in haim Ngawin ka nun driver Pennsylvania chicken. 8 hours there can drive it on New York can walk ship ole zan khwa te po lo tlai ta kan mi khwal te pon chau to hle muzai kan han re langa hei vo in lama Amosa graduation an school lama ceremony kan man na te min thlir saka wangin kan lom ma in zawai ne na lom thu kan soya pathian kai shwain ro pui taka hian kan lom mani ole tu na kan mulai hi next video lama Amosa graduation kan lom na te an de dona mo nam tak te karon tilang thwai dona engpo ni sela tuna tan chuan ni man nuam mang chamu tuile phatule next video a kain hule thwai don nia